Hei hi akaswani aizolani chanchin thara chiar tu silian sang puya Lai Autonomous District Council a Congress le MNF party thokdonin sarkar an siam don MLA Purashik Mohan Chakma chon dan shed lo wangin midikte mudik lovin on thina dan shed masaka zirchina tul tak zetani ati Nizan Khan President Draupadi Murmu chuan ramchunga civil limit choimana sang Padma Shri Award chu TNT din tu le enkol tu Dr. Changthan Kimanhen ahlan Tamil Nadu halpo semna huna thilpo ka mi papuan thi Lai Autonomous District Council a Congress le MNF party thokdonin sarkar an siam dona LADC Chief Executive Member Tan Sadlum Perbial to Congress MDC Pusil Monthanga Governor in apomna le khani min khan ti chu ani thani vel LADC sarkar mu mal om lo wangin Governor in enkol leilok turin longkai DC ruata sarkar thar pian don ta ka hian hunrem chang ma sabera Chief Executive Member thar turhi longkai DC rin om thutem tirin alalut anga Governor in Romana siam lok angin CM thar rin tong na hi maini somhnia LADC sana nei ani ang pon to thin angin LADC MNF Legislative Party puvizir changa kai shoi sarkar chu MDC som pathum ten Governor ne na thop tuanga toklo ti an thlen huwa Governor in puvizir sanga chon thop to ne dan Fiaturin floor test ne tura Martin Saria ati line LADC session nei malokin puvizir sanga chon CM atangin bana theluta heta tang hian LADC sarkar mu maladin thei talava Hemin huin Congress MDC pakhat le MNF MDC sompani ten United Legislature Party Congress member Pusil Monthanga kai shuna hnuya dinin meni khat khan LADC sarkarna an siam theiti Governor hena caretaker longkai DC kartlangin an thana heto kal zela hen Chief Executive Member Tan Governor in Pusil Monthanga apomna chu nimin khan ti chu anita ani Lunglei MJ8 National Highways thumpani lunglei le tlabung kongsial mek chanimin khan an thloa tundin huna lungsen tu tlabung inkara kong black top lo engemazat amin ro asur chon LMV tan chon tlan harsa tak tak te ala om ani pharong kaile tuichong leipo adin hun en ngalin motor lian zo the ani lova tuna hin sem that tura boipui me kani lungsen ne tlabung inkar kongpo contractor ten lai mekin tuichong ne tlabung inkara ero Forest Department ten stay order an pe ka wangin tha tho cholai lo kani a India le Bangladesh in rina korpuiswa khuwa po tong hal ni in nun suri khuwa pona turata na tui pui chunga leido na tur mun ma te en ngal ani hemin hu hian National Highways thumpani kong pui ngai ventupol tlabung te chuan we merun tlabunga anin kom hala kong pui ngai ventu te chuan he kong siam na company lamin lung chang tha lak tur helai kong a hena omlo an ti chu thudik lo ni thule laboratory te svek ani hnuwa lung tha om ti an mu thuan soya phairong kai lai tu chong chum kum khobulami ro lui chu kong lai na vung na ti chia helui fin tu po le vung na satagen ti chato ti soin central in kong semna na sum tam taka da la ya sum an mang thalo chu poyan ti thuan soi ani MLA Purashik Mohan Chakma Autonomous District Council CM ne bokchuan dan che lo wangin midikte mudik lovin nam thina dan che ma saka zirchena tul tak zetani ati MLA le CADC CM na achel kop chungchang Office of Profit la apuna dana bo che lo thu Governor chon shetin a chua hemi chungchang hen min khan aizola press ka pa thu thar la khom tu te komin Election Commission of India in dana sefiata ka chuami puin rilrudik anput the nan thudik pon chu angai ni ati Office of Profit chungchang a hian mana tang to in ngai dan fulo oma akhe chungchang ECI thutlok na chuami pui zirtir se du ti asoya Mizoram Assembly dan no sem ve mangin Office of Profit chungchang a MLA te ban thei angin Law Department point dan bo chia disqualified he angin governor an thlir dan an thelud nia hria thu sein tun hnu chon dan zir chiang to thin se Office of Profit chungchanga High Court judgment lo om to tele ECI ngai dan no pon chho to te zir chiang novin observation siam to lo se du ti so ani thik sedul hnuaya ADC MDC post chu India dan pui hnuaya Office of Profit ani lo wangin MLA ne ani kop hian Office of Profit dana bo chelova CM na atho wangin CM lola thianga MLA na atho wangin MLA lo pola thianga tho lo chu ala tu reng ani ati Chief Minister Pulal Doma Finance Minister ni Bokhovin apisa 16 Finance Commission ne na ro na thlen tu rel ni min kha mi poimo ten thukhom ya thukhom hen kumnga chunga Mizoram sarkar sum hmona rahman ralna te lebane dan le rul dan te kumnga malama mi te uluk taka zir hawani a chumi hnuwa kumsan samni pruk April ni khata changa man tran tur Central Estate te sumin sem dan duang tu tur 16 Finance Commission ne na thlen tur na te an duang chanani masona in khairo le mitin huab zom theinan rotna hi uluk taka doni setin an rela atulang zela la chut khom le antum ani
Saitul Borsab Dr. Lalngura tau chuan an district chunga khopani sifa le khanpui khuate to in sarkar sum manga kon thoktu te malak na then khata NFA sifa kho hian focus noya huan thlai nget nei tura chung ko som panga than chuate malak na te thlir honi DC chuan focus su lo to poni se lunga lo tu le department te point the top an chua pui zel tur thu soi sifa kho chu saitul chevel kho chuan thlai thar tamne tholok takan ni thu soin taimak chu sun zel turina fuyani Land Department lam atanga malak thei china link road lai te chinai thi semte khai chi sem ten ki siam tere siam nursery siam ba ka heng ran vul lama malak na vokte ano tele kelo te sem thlengin malak to na uluk takin thlir hawani borsa phian nimin vekhan khan pui khuwa multi purpose cooperative society ten focus puina hnoya market access facility chengno samni panga chengan din chu to ngarin mi pui te tan ran chu siam na mun thatak an kalpui thei chalo mamati thua soya heng ba kan khan pui multi purpose Cooperative Society Limited in PSCS Consumer Store FPO number sum hanga puina anen kolte ain bok ani khan pui multipurpose cooperative society te kumsan somni pathuma bulan chana rancho quintal za so man thar chok to kumsan somni pali North East Initiative Development Agency atangin vaimim chi thale na thonin member te an pathina tu na hen khan pui multipurpose society board of directors en kolen noya hian shareholders ani som ko pasri omin nominal member sombruk pani anam mek ani Saitul Borsab chuan khanpui khuwa cold storage da thar chu to ngalin he cold storage hi lailak le khanpui khuwa tomato chin tu tana an siamani heten dari agriculture department noya Shashanka Agro Private Limited in changa enkozit na kuma chungan dildon ani Kolasip District Mizo Indigenous Games Interbranch Competition chu tanani Kolasip Marven Khelmola animin khan tanani Kolasip Borsab bujonelti sanga chona honga Heuni putti siama producer Mizo Indigenous Games sang ni somni palile program executive DDK aizol chong kai shuain pujon LT sang chon indigenous people ti chon ramle lunglo lo ma chatu te ko thu sein khovel ram sang sang chu tiang chu mutur an omati thu le chung indigenous te chon zirang an ya chu hum halang ai thu soya United Nations point indigenous te chu angai sakin an infiamna an lam le an culture te hum hal tur na ti ani ati he huna hian Pulosho Tlonga President Mizoram Indigenous Games Association Headquarters aizol point thu soi ani Mizo Indigenous Games he broadcasting infrastructure and network development by DDK aizol baka Mizo Indigenous Games Association te hot ni in ni o turani infirmna chinga manga infirmna ne tur ani heng infirmna te thate state level in TCR na aizol ania Rasip district an o don ani chanchin thari kaswani aizol tanga pon ani Nizan Khan President Rupani Murmui chuan Ramsunga Civil Limited choi moina sang Padmasri Award chu TNT din tur enkol tu Dr. Sang Than Kim Hnen ahlan Delhi Rashtrapati Bhavan in Khombot sa choi moina hlanani Civil Limited choi moina sang ber Padma Vibhushan chu artist straight lo tak Dr. Vijayan Timala Bali le Telugu film changthiam koni dela Chiranjeevi te hna hlanani Supreme Court of Message Judge Masaber P Fatima Bibi hna Padma Bhushan na thi nu hlanani boka ani ba kain lunglam Dr. straight lo Dr. Ashwin Balachan Metale, politician senior o Raja Gopal po choi mona khanjinga antelani. Padma Award hi chong thuma thenani choi mona sangbare Padma Vibhushan ani Padma Bhushan ne Padma Shri tenandot ani. Heng award te ramsunga civil mi kongsang sanga miming thale choi moi tak te hna hlan thinani kumtenin Republic Day Padma Award dong tur te hi ponja thenani Thamasa April samni pani Khan President hian Padma Vibhushan Pathum Padma Bhushan Pariyat de Padma Shri Sumnga Panga alo semto ani Tamil Nadu halpo asemna huna thilpo ka mi pakuan thi vandona thana mun hi Virudunagar district Sivakasiya Chengalapati ani hethi semna huna thok vedang mi sompani tena takinan hliama anjing en mechia pasari antelani police station hethi semna hun ne tulaka hian thu boyan ziaglut ngal ani chanchin thar serti topna na tlang pui la datama district council Congress the MNF party thoktunin sarkar an siam don MLA Purasik Mohan Chakma chon dan thre lovangi medik te mudik lovin anom thina dan thret ma saka zirchena tul tak zetaniati Nizan Khan President Draupadi Murmu chuan Ramsunga Civil Limited choi moina sang Padmasri Award chu TNT din tule enkol tu Dr. Sang Than Kim Hnen ahlan Tamil Nadu halpo semna huna thilpo ka mi pakuan thi chuti jong chu chanchin tharakan pon thei chu ani